Nagbabiya siya i-balance mo 3.5. Gusto ko! Kinsa man na, uy, wala dyan bilang ko ng litson, anak, ma'am. Ano, may balance mo to, dudong og 3.5. Ma'am, good afternoon. Ma'am Sheila May Aliling. Yes, ma'am. Magatod mi itong ipa-deliver nga ano, ma'am. Dito nag-order og lechon. Opo, nay nagtawag sa mo, ma'am. Nag-order og lechon. Imuha ni siya, ma'am. Actually, kuan Kinsa na, siya. ma'am? Imuha man ang pangalan, oh. Black to Lat. Ay, Lat to Black 13 phase 4. Nagbabiya siya i-balance mo 3.5. Gusto ko! Kinsa man na, uy, wala dyan bilang ko ng litson, anak, ma'am. Ito tama, man. Oo, kinsa man na, ma'am, wala man na. Labi ako kabalo man gipato dali ka mo agad. 3.5? Opo. Tawagan lang mi nga magapo. Pwede rin na mag-ano, ma'am, dili man ma-confirm. Naamang gud dito ma'am sa ilang lechon na number nimo dito. Pwede na mo ipa-check sa imuha kung imuha dito. 3.5 pa biyang bala. Ano, may balance mo to, dudong og 3.5. Na ganda. Gusto ko lang mga po nag-celebrated birthday. Unsa daay okasyon ma'am? Birthday na po. Ay, happy birthday. Unya kanong mahatan makaglechon yan na may balance. Dapat bayaran na no kay pa-deliver god. Pero basig ikaw ni nag-pa-deliver ma'am. Wala dyan na. Wa ka nag-order dito? Ano saon balik na natin eh. Pwede na mo ipa-check ma'am ang number nimo dito kung tama ba. Asa mo i-check? Naadere sa mga sa karton sa lechon, butang nila. Wala ko na ko nakuha. Naku, di lang mo na bayadan. Hala, basig si sir o mo bayad. Gusto ba ko? Nag-order ba? Nag-order ka na dito? Wala. Wala ka ba lang ba? Wala ka sir? Patanaw na. Wala. Ano mang guro na, ma'am? Naku, di na mo dawat ton. Hala, tawagan na mo to. Tawagan number. Oo, gani. Kasi nagpa-deliver. Ah, sige po. Ay, gipahato na nagdahon pod mi nga imuhang order nga ihatod ra diri kay naman. Isa din na naman Kay kaniman daw. babae? Opo. Hindi na po silang lechon. Wala. Sara na imo feel karon. Wala lang, maglakaw lang sa suruyan. Ah, sige ma'am, ako ipa-check ma'am ha. Magpilin ako ng mga gate ko na Wala, oy. ikot sa mga Dili kay alangan asan man nato ibutang lechon diri. Sige man daw, jud. ma'am. Sige, palihog ko ma'am. Sa imo man ko nakapangalan. Pa-surprise. Naingani akong atay. Okay ra, gwapa magyapon kaayo. Surprise! Kisa ba na? Kisa nagdawag ka ni ma'am. Happy birthday! Ikaw din? Secret! Kare? Kutak-kutak. Wala ibayro nun mama. Paano nila bayad? Thank you. Enjoy Happy birthday! Ako lagi ko gusto na yung mga nanay-nanay. Pero kung Thank baan you. yung kas 3.5? Kurban po yung mabi 3.5. Thank you, mama. Okay. Asa mo na, ano, ma'am? Sige, unya. Paano to ma'am? Hi. Kani mama? Napoy mensahe. Oo, naay mensahe para sa imuha. Ana sila Ma'am Shing, I want to express how grateful I am to have you in my life. Kamo ni Master. As you celebrate another year, remember that you are cherished beyond measure. May your birthday be a reflection of the joy you've given to others. Wishing you a day filled with happy moments and a year ahead that's even more amazing. Happy birthday and thank you for everything. Sending hugs and kisses sa imong mga babies daw. Si Ma'am Donna, og si Sir, og napa si Ma'am Karil. Ingon, okay ra na ma'am. At least na-appreciate, no? Ana si Ma'am Karil. Ay, babae ni si Karil. Ma'am Shing, happy birthday. Thank you for being my instant mother. Blessing kaayo ka sa ako, Miss Natika, og imong malipayon na pamilya. See you soon, ma'am. Be happy always, and I love you. From Karil. Wala mga mensahe ito. Wala iya ka ng actual. O, sige, sir. Ikaw na, sir. It's your turn. Tumalo na siya. Thank you tayo. Pinalive na imo. I-greet na lang si ma'am. Tumalo na siya. Wow. Ma'am, ingon sila kay thankful kaayo sila sa imuha kay grabe ka buutan.
Og ikaw nagpa-eskwela sa ilaha, ma'am. Wow. Grabe no, na-appreciate yun nila ang imong kamaayo. Og love kaayo kanila. Okay, pila ka pa lang karon ng 41? 41. Uy, batang-bata. Asa man si Master di ay? Duty. Ah. Okay, sige ma'am, kantahan ka na mo og happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ah, okay naman, gwapa gyapon kayo. Ma'am Shing, happy birthday. Make a wish, ma'am, and blow your candle. Yehey! Ma'am. Happy birthday. Salamat. Oy, naisilingan. Ma'am, kanang ipadalan kanila og na ay teddy bear. Para kana sa imong ihag gikan sa imong mga babies. Okay. Ma'am, kami di ay ang Sweet Joy Wheel of Surprise sa Kidapawan. Happy May nga naging part mi sa imong 41st birthday karon. Happy birthday! Palakpakan nato si ma'am. Happy birthday! Sir, salamat kaayo. Happy ka sa ilang gihatag, ma'am? Wala. Happy good. Wow. The surprise. Ano na lang daw? Papas na lang lechon. Happy birthday!